Dragi gosti, dobro večer, želim da vas pozdravim u ime Kulturnog društva Preporod. Večera smo se okupili da pristupimo promociji posljednje knjige naše Dije Majić, Vilinske tajne. Pored promocije imat ćemo i malo jedan muzičku numeru i recitacije naših najmlađih. Prije nego što krenemo na program, želim da dam riječ njenoj ekscelenciji Vodi Dedić, našoj ambasadorici. Izvolite. Hvala, Tark. Poštovana i draga Edhija, cijenjeni gosti, dragi roditelji, draga djeco, ja vas sve srdačno pozdravljam u ambasadi Bosne i Hercegovine ovdje u Oslu. Uvijek nam je drago otvoriti vrata ambasade za lijepe povode, a nekako čini se da je najljepše kad imamo uključenu i djecu, jer oni su naša nada i naša budućnost i treba ih uključivati kad god je to moguće i na svaki mogući način. Ja sam potpuno sigurna da će ovo biti jedna lijepa promocija gdje će nas autorica provesti kroz svijet mašti i ljepote u ovoj knjizi. Želim vam svima da uživate zajedno sa Edhijom, zajedno sa svima nama. Ambasada uvijek ostaje otvorena za sve vaše ideje i inicijative i drago će nam biti da se u buduće družimo i da imamo što više ovako lijepih inicijativa i pobuda. Čestitam Edhiji i želim vam lijepo veće i druže. Večer ćemo otvoriti jednom muzičkom numerom u izvedbi Aline Karaga i Mirjana Večirevića. Izvolite. Čao
zahvaljujemo Elini i Miralemu i sada ćemo preći na promociju. Amela Koluder je moderator, izvolite. Hvala, Taj. Poštovana ekscelencijo, draga djeco, roditelji, dede, nane, bake, majke, dame i gospodo, još jednom dobrodošli. Meni je velika čast da danas u našoj ambasadi otvorimo ovu promociju najnovije knjige Vilinske tajne naše drage autorice Tije Mahić. Naša okupljanja su uvijek posebna, a danas ovdje, kao što je ambasadorica naglasila, imamo 3 generacije, kao što ja mogu da vidim. Znači, one koji se upoznaju sa bajkama, one koji su možda prerasli pa se sjećaju, ali i dalje nose u srcu. Jer bajke su nešto posebno. To je jedan most koji nas u bilo kojoj životnoj dobi može vratiti sebi, mašti i onom magičnom osjećaju čuda. Tija Mahić je naš pisac za djecu koja već godinama piše priče koje spajaju našu bosansku i našu norvešku kulturu zemlje i generacije. Njene bajke nisu samo lijepe priče za djecu, one nose duboke poruke o nijansama dobra i zla, koje su često lice i naličje iste kovanice i da pravi izbori uvijek dolaze iz srca. Ono što je posebno u njenom stvaralaštvu jeste da Tija gradi most između Bosne i Hercegovine i Norveške. Djeci koja odrastaju u Norveškoj, ona približava Bosnu i Hercegovinu kroz pejzaže, legende, jezik i toplinu koju nose te priče. A djeci u Bosni otvara vrata jedne daleke zemlje u kojoj je sama pronašla svoj dom, kao i mnogi od nas. Norveška sa njenom prirodom, ekologijom, nekim drugim načinom razmišljanja i vrijednostima. Tako su u njenim knjigama često sretnu norveške sage i bosanske vile, norveške šume i planine i hercegovačke vrleti i polja, sjeverna svjetlost i bosanske rijeke. Danas ćemo naučiti ponešto o pećini Vjetrnica, mjesto koje je autorka posebno inspirisalo, o sjevernim norveškim šumama i zašto se glavni dječak u priči zove Jul. Tija je autorica koja je cijeli život borila za mostove ne samo kroz književnost, nego i kroz svoj angažman i Norveškoj i u Bosni, posebno u radu sa i za žene. Ona vjeruje u snagu glasa, snagu priče i snagu hrabrih ženskih ruku koje povezuju svjetove. Ja se posebno radujem razgovoru o nastanku knjige, stvaralačkom putu i o tome kako je biti žena pisac. Zašto ona vjeruje da dobro uvijek pobjeđuje, pa makar put do toga bio dug, skriven i pun vilinskih tajni. Hvala još jednom što ste ovdje i molim vas da velikim aplauzom pozdravimo našu autoricu Tiju Mahić. Kao što znamo, svako stvaralaštvo dolazi od neke inspiracije. A sada ćemo se upoznati sa Tijinim glavnom inspiracijom, unukom Unom, koja je posvjetila svoju prvu knjigu, Princeza Una i Kobajagi zmaj. A ovdje je i druga unuka Arija, koja je posvjetila drugu knjigu, Arija, Lijepa vila radosti. Ja sada želim da pozovem Unu da nam pročita svoj omiljeni odlomak iz knjige. Izvoli, Unu. Koje je jedan dječak vratio radost u kraljevinu Norvešku i koji je ostvario svoj san da posjeti Bosnu za zavičaj svoje majke i kojem je znao samo ono što mu je majka ispričala. Od davno vrijeme o kojem govori ova bajka, zli čarobnjak je oteo kraljevu kćer, djevojčicu Ajnu. Izgubio je
izgubio se svaki trag. U kraljevini je zavladala velika žalost jer su svi voljeli princezu koja je koliko je bila lijepa, toliko bila i dobra. I uvijek vesela i sa svakim je voljela razgovarati i šaliti se. Sa svakom mi osmijeh obasao lice kada bi je vidio i čuo. Najtužniji su bili kralj i kraljica koja se od tuge razboljela. Bravo. Divno, hvala. Etija, zašto si izabrala baš pećinu Vjetrenica, mjesto Zavala i Popovo polje kao jednu centralnu inspiraciju ove priče? Neki se obune. Zbog toga, ja inače, kad sam počela da pišem dječje knjige, mene moglo svašta nešto inspirisati u našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini, naša priroda, na primjer divlji konji iz Livna, labudovi na Iliđi i tako dalje. I prvom posjetom mojom u Vjetrenicu, kada sam ušla unutra u Vjetrenicu, odmah sretnete vjetar koji stalno struji kroz tu Vjetrenicu i sa desne strane ulaza stoji kao jedan leopard, a na lijevoj strani, a na desnoj strani stoji jedno veliko guvno i piše Vilinsko guvno. I onda dalje ide se kroz prelijepu Vjetrenicu i ja sam pitala vodiča u Vjetrenici zašto se zove Vilinsko guvno. Kaže, postoje priče da su nekada tu vile živjele i da su na tom guvnu igrale i plesale i svirale i da su pravili lijekove od cvjetova i hercegovačkih trava. I ja sam tada rekla u grupi koja je bila tada u Vjetrenici, ja ću napisati knjigu o Vjetrenici i vilama iz Vjetrenice. I to je bila moja inspiracija da ja počnem da pišem tu knjigu. Znači, to je istinita priča koja... Na jedan način, početak je istina, ali je puno mašte u knjizi i naravno ja sam, kao što uvijek radim kroz svoje priče, što si ti napomenula, da povezujem dvije zemlje, Bosnu i Hercegovinu i Norvešku, tako da želim djeca koja čitaju moje knjige u Norveškoj da saznaju nešto u Norveškoj, a djeca koja čitaju ovdje da saznaju o Bosni, jer i naša djeca koja žive ovdje ne obilaze te dijelove i lijepo je da saznaju nešto o svojoj zemlji. Tako da ta dva svijeta povezujemo, pogotovo mitološki svijet koji je bogat i Bosne i Hercegovine i Norveške. Znači, s jedne strane imamo Vjetrenicu i legendu o vilama koje plešu, prave ljekovite lijekove, a s druge strane imamo glavnog junaka priče, dječaka koji se zove Jul. Baš ovako sada, od Jule Tider. Zašto baš Jul? I neobično ste imali i drugih junaka, pa malo nam reci o... Ja inače dajem neobična imena u svojim pričama, jer neću da se ponavljam kao što svi pisci se dječji ponavljaju uvijek iste priče. Mi imamo usmene priče, imamo one koje se pisale. Ja se sjećam, moja nana kad mi pričala priče, jedna te ista priča, ali posve na različit način. Jedna kaže da je Drijemci, a druga kaže da su Šipurike. Pošla nana ili tako. Tako da ima i tu toga. Zašto Jul? Vi znate svi šta znači Jul. Ovdje ja sam htjela tom dječaku da dam ime Jul. Kad sam razmišljala kako će to knjige da ide, kad sam počela da pišem, nije mu bilo odmah ime Jul. Ja, kako sam pisala knjigu, htjela sam nešto, pošto kad je došao u pećinu, Jul, za potragom svojih korijena,
onda je te vile koje su pravile i poklone, igračke i svašta nešto to, i on je htio da se te igračke poklanjaju djeci za Božić. I onda sam ja tako njemu dala ime Jul, što u prijevodu znači Božić, kao neki znak. Nećemo previše otkrivati čemu se radi, ali Julova mama je jedna od vila. Da, iz Vjetrenice. Iz Vjetrenice. Koja je došla u Norvešku i dječak je slučajno otkrio kartu u kapi koju mu je mama plela. I on je pretpostavio da je to karta do Bosne, odakle potječu korijeni njegove majke. Tako se on putio sa jednom čudnom životinjom, Irvasom, u Bosnu. I ja sam opisivala taj put njegov i kroz Norvešku i kroz Bosnu. I zamislite sad, Jul leti iznad Mostara i starog mosta prema Popovom polju na Irvasu. Kako se nama zove? Eira. U knjizi su predivne ilustracije. Ima i ova sa starim mostom, neću ga sada tražiti, ona mene specijalno piše. Ko je Azra Arapović koja je ilustrovala ovu predivnu knjigu? Azra Arapović inače slikarka koja živi, naša bosansko-hercegovička slikarka koja živi u Norveškoj. I ja sam ju kontaktirala da mi napravi ilustraciju za moju prvu knjigu, u stvari Koricu, i pitala se me da li mogu da pozajmim neke njene slike da bi uradila ilustracije za ovu knjigu. I svidjelo mi se i svi kad su vidjeli, pogotovo Korice, kako izgledaju, dobila sam puno komplimenata i onda sam i dalje nju koristila i u ovoj svojoj drugoj i trećoj knjizi kao ilustratorku mojih knjiga. Ali sam u Ari isto jedan čovjek mi iz Kosova radio ilustracije, Azra mi je Korice, ali on je unutra radio ilustracije. I evo, ovo povezivanje Bosne i Norveške, hoću samo da spomenem da, na primjer, kad sam poslala reklamu da hoću da ilustracija jedna bude o polarnoj svjetlosti, on mene pita kako izgleda. I onda sam ja poslala sliku kako bi to trebalo da izgleda. Ili, na primjer, norveške nute, svi znaju kako je to, već u Bosni ne znaju šta je to, pa sam morala slati slike i tako. Ili na livanski konji, kaže urednik, ja nikad nisam čuo o livanskim konjima. Gdje to? Moram tražiti. Onda je on tražio na internetu i čitao o livanskim konjima. Tako da dosta tih stvari u svojim knjigama o tim stvarima piše. I upravo to, u ovoj knjizi razgovarali smo da je to jedna crvena nit kroz sve tvoje knjige, to povezivanje Bosne i Norveške, ali u ovoj knjizi gdje se to, spomenula si Irvase, na kojim se još mjestima imaju te dodirne gdje su prelazi između Bosne i Norveške? Ima puno, kako bi rekla, ono što bajka dozvoljava, nelogičnih situacija koje su dijelo mašte i koje upravo približavaju ta dva svijeta koja nekad izgledaju i suviše različita, a koje mi u sebi svakodnevno integrišemo na ovaj ili na onaj način. Da, pa eto, ja sam napisala taj Julov put iz Norveške u Popovo polje, da pronađe tu Vjetrenicu i tetke vile u Vjetrenici. Tako da je taj njegov put, ja sam opisala kroz Bosnu, ali isto tako povratak iz Bosne prema Norveškoj. I šta se dešava kad se on vraća sa princezom u Norvešku, šta se dešava u Norveškoj i onda opis Norveške i tog mitološkog svijeta. Je li vrijeme da pročitamo još nešto iz knjige? Ja bi sada pozvala Nadiju Zebić i Iris Krilić. Znači samo Iris. Iris.
špilji vjetrenici. Dobro jutro ju pozdravila je mala bila koja se pojavila čim je zazorilo. Dobro jutro, dobra bilo. Ispriča se svojoj majci sve o tebi. Medaljonu, ptici i njenom imenu. Kad sam rekla majci da se tvoja majka zvala Eira, majka je rekla da je imala sestru koja se zvala Eira i koja je davno nestala. Zaplakala je i rekla da bila izgubila nadu da će saznati za njenu sudbinu i da će je ponovno vidjeti. Možeš ući u špilju sa mnom, a ptica mora ostati na polju. Dobro, poći ću za tebom. I ja hoću u špilju, rekla je ptica. Pogledao je začuđeno u pticu koja je prvi put progovorila od kako je uči da govori. Pa ti pričaš? Da, ja sam znala da govorim i prije nego što si me počeo učiti. Ti ne možeš sa nama u špilju, rekla je mala bila. Čekat ću dok ne iziđeš, rekla je ptica i odletila na najbliže drvo. Hvala, Iris. U bajci se isprepliču dobro i zlo, ali ne crno-bijelo, nego kroz nijanse. Jer niko nije skroz zao, niko nije skroz dobar. Zašto je taj pristup posebno važan kada pišeš Živija? Pa ja u svojim pričama uvijek ostavljam poruke za djecu. Baš te male nijanse, da djeca shvate zašto je nešto dobro, zašto nešto nije. Isto tako između dobra i zla uvijek se isplati biti dobar. Jer ako si zao, gubiš i prijatelje a ako si dobar, onda dobijaš puno novih prijatelja, na primjer. I zato se isplati uvijek biti dobar i raditi dobra djela. Šta je zapravo definicija dobrog u dječjoj literaturi? To je malo teško objasniti. Jer kako djeca shvaćaju i kako mi odrasli, zato je to vrlo teško objasniti što se tiče toga. Jer mi kao autori odrasle osobe koje pišemo, posve drugačije razmišljamo nego djeca. Ali pokušavamo da se prilagodimo tom razmišljanju djece, da bi prilagodili svoje priče i svoje knjige djeci. Jel djeca jednostavnije razmišljaju? Zato ja pokušavam knjige da na jednostavnim jezikom pisati da bi djeca bolje razumjela. Da pređemo na jednu drugu temu koja je tvoje lično stvaralaštvo. Znači, taj osjećaj kako je biti žena pisac. To je žena koja dolazi iz jedne zemlje, živi u drugu, piše za djecu treće generacije. To je jedan isto most koji ti premostkuješ sa svojim pričama. Da, prvo, žena kao pisac je jako teško biti. I danas, u ovo, kako mi kažemo, moderno vrijeme. A tek od prije 100-200 godina žene su pisale pod muškim imenima. I zato kažem da je vrlo teško i danas, moderno, pogotovo ako se pišu knjige autobiografske. Žene se ne prašta, šta god da napiše, osuđuje se zašto je to, zašto je bila otvorena, zašto ovako, zašto onako, ali kad muškarac, on je hrabar, on je jak, izašao je sa tim i tako. Posve suprotno razmišljanje što se tiče toga. A kako je pisati za treću generaciju? U Norveškoj. U Norveškoj malo isto teško za nas koji živimo ovdje, koji ne koristimo naš jezik stalno, 30 već godina i mi zaboravljamo isto poneke, ubacujemo poneke riječi norveške i ja to primjećujem isto kad pišem svoje knjige, a isto tako kad idem u Mostar i radim ovaj projekat koji radim, oni me uvijek ispravljaju, nije tako, nego ovako se kaže. I mi drugačije razmišljamo ovdje u Norveškoj nego kad smo bili dole u Bosni. Zato je malo i teže pisati na bosanskom jeziku kada smo ovdje u drugoj zemlji.
Koliko ti prilagođavaš taj, ili pokušavaš da bude baš bosanski ili je, koliko ima norveškog razmišljanja u... Pa ja pokušavam bosanski. Jer piše na bosanskom, pa onda pokušavam i na bosanskom da to sve približi bosanskom jeziku, bosanskoj kulturi, tradicijama, mada po razlogom da ja radim mostove između dvije zemlje sa tim pisanjem, da isto tako razmišljam ili kad pišem razmišljam o nekim stvarima na norveškom. I još jedno ovako pitanje, dosta sam pričala o tvojoj potrebi za spajanjem tih svjetova, da upitam malo o da li je to i potreban način da se izgradi i pomiri ta naša dualnost dva identiteta, doma i domovine. Da, mi svi čeznemo za domovinu. Mi kad nas neko pita odakle ste, svi kažemo da smo iz Bosne. I naša djeca koja su rođena ovdje u Norveškoj, ja mislim da većina se tako izjašnjavaju da su iz Bosne. Ne spominjući da su porijeklom iz Bosne, malo njih se izjašnjava kao da je Norvežanin. I vrlo je bitan taj identitet za djecu, za omladinu, prije nego što dođu u neke zrelije godine, da znaju ko su. Šta su, i svidjelo mi se kad sam bila na obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine, što je organizovala Jabuka, kad je jedan dječak recitovao od Maka Dizdara predivnu pjesmu Modra rijeka i dobio je ogroman aplauz, ali kad je dobio aplauz on kaže šutite, šutite, imam nešto još da kažem. I sad svi gledaju u njega, svi su šutili i on kaže nemojte nikada da zaboravite ko ste, šta ste i odakle dolazite. Meni je srce ovako. I ta dualnost između doma i domovine, jer nakon 30 kusur godina, koliko smo mi ovdje, i Norveška je dom, a koja je razlika između doma i domovine za tebe? Dom i domovina. Ovdje živimo. Ovdje kada smo, mi čeznemo za Bosnu i Hercegovinu, mi jedva čekamo svi da idemo dole, kad će ljeto, ili mi penzioneri, ili koji imamo više mogućnosti da ostanemo duže, jedva čekamo da idemo dole. Kada smo dole, onda mi čeznemo da se vratimo. Jer u stvari ovdje je dom, mi živimo ovdje. Svakodnevno. Da. Ti si isto tako cijeli život bila vrlo društveno angažovana, posebno, kao što sam spomenula, u radu sa ženama. Kako je taj angažman, kako je to oblikovalo tvoj glas kao dječje pisateljice? Pa, ovdje sam radila u Bosni i Hercegovini, nisam nikada bila angažovana. Kada sam došla ovdje u Norvešku, dobila sam velike mogućnosti da se angažujem i uključila sam se u razne organizacije, i naše, i norveške organizacije. Ali imala sam i takav posao da sam imala, što kažu, odriješene ruke da radim šta hoću. A pošto sam radila sa strancima, izbjeglicama ovdje u Norvešku, onda sam se opredijelila da radim sa ženama koje dolaze iz drugih zemalja. Jer je posve drugačija kultura i tradicije i žene imaju jako velike probleme koje dolaze iz drugih kultura ovdje. I na neki način sam radila, čitav moj angažman dok sam radila u Trondheimu je bio da pomognem tim ženama, da izađu iz nekih situacija, da razumiju da samopouzdanje, graditi samopouzdanje ženi, to je, nema, ja mislim, već je dobitka za ženu ako se izgradi samopouzdanje. Sjećam se dobro jedne žene iz Afganistana, ja joj kažem, gradonačelnica je bila prisutna i ja kažem ti ćeš sada pročitati ovo, ona ne, ja ne smijem izaći jer ja nikada nisam izašla pred nekoga jer su kod nas muškarci uvijek sve radili i oni su odlučivali, ja kažem samo ti stane tu, čitaj, ja ću biti kraj tebe. Posle žena plače, kaže hvala ti što si ovo učinila, dala si mi veliko samopouzdanje da mogu da stanem i da isto tako tražim svoja prava na razne načine. Tako da sam bila puno angažovana, ali sada imam jedan projekat što većina ovdje sigurno zna, što se zove Žena sa knjigom
udruženje smo registrovali u Mostaru koje se zove Žena sa knjigom. Ovo je 3 godine smo imali festival. Prve godine je bio u Mostaru sa 56 učesnica. Drugu godinu smo imali sa 100 učesnica, a evo, ove godine je bilo 162 spisateljice što su se prijavili na javni poziv. I ove godine smo imali festival u 6 gradova. Ali mi dosta radimo kroz naše udruženje, baš djevojkama, mladim da pomognemo. I ovo što se dešava u Bosni, femicid, ubijstva i tako, mi uvijek svake godine nešto organizujemo u vezi toga. Imali smo okrugle 100 na sajmu knjiga u Sarajevu na temu femicid, tako da na razne načine kroz svoj rad želim da pomognem ženama. I možda baš zbog toga su glavni likovi u svim tvojim pričama vrlo lijepe, jake, ali nježne žene. Još samo jedan dio vezan za budućnost. Uvijek interesantno, ja znam da pisci ne vole da pričaju o tome kako pišu, pošto je to jedan vrlo intiman proces, ali kako izgleda tvoj proces pisanja? Ja moram prvo da kažem, ja nikada u životu nisam pomislila da ću biti pisac i da ću pisati knjigu. Ja sam po zanimanju medicinska sestra i uvijek sam maštala kao dijete da ću biti učiteljica. Ali natjeralo me prvo da počnem da pišem zašto smo mi došli u Norvešku. Htjela sam to da ostavim svojim sinovima i budućim generacijama da znaju zašto smo mi ovdje. Jer moja una će pitati tatu zašto ste vi došli ovdje u Norvešku. I onda sam htjela to da napišem. Juzer Vukić me natjerao da izdam prvu knjigu, tu autobiografsku, gdje sam pisala dosta o svom životu, o ratu, dešavanjima, gubljenju familije i tako dalje. Tako da pisanje knjige ja najviše pišem noću. Jer tada je nekako najmirnije za mene. Ne čujem buku auta, ne čujem neke zvukove i tad mogu da se skoncentrišem da pišem knjigu. To sad, kad sam me upitala, sjetila sam se isto kad sam bila u domu za djecu bez roditelja u Mostaru i kada sam sa djecom razgovarala i pokazala sam baš ovu knjigu Princeza Una i Kobajagi Zmaj i jedna djevojčica 12 godina uzela je knjigu i ovako je mazi, jao kako je lijepa, ko je radio ilustracije? I mene je ono šokiralo da dijete pita ko je radio ilustracije. Ja njoj objasnim i onda ona pita kako se radi knjiga. Tako da sam ja objašnjavala kako se radi knjiga i na kraju sam je pitala ti nešto pišeš? Jeste, ona voli da piše pjesme i rekla je učiteljica da pohranjuje na kompjuteru. Onda ja sam joj objasnila kako je proces knjige, šta se radi jer ja sam učila i dan danas učim i dalje kako se radi knjiga. Tako da je svak ima nekakve svoje načine kako piše i u koje vrijeme najbolje odgovara. A moraš biti inspirisan, naravno. To je broj 1. To smo već spominjali. Ja znam tu početak, znači prve dječje priče Una i Kobajagi Zmaj je posvećena ili inspirisana Unom koja nam je pročitala. Kako je sve to započelo? Pa ovako, dječje knjige, prvu tu ovu Princeza Una i Kobajagi Zmaj, kada sam dobila unuku Unu svoju, moj sin Safrudin pitao me, mama, možeš li ti napisati one priče koje si meni bratu pričala, da ja mogu da čitam svojoj Uni. Ja sam počela da pišem te priče na kompjuteru što sam se sjećala i onda jednostavno sam pomislila, pa zašto ja ne bi napisala svojoj Uni priče, da ona ima posebno svoje priče, svoju knjigu i tako sam napisala za Unu prvu knjigu, ali kad sam dobila Ariju, onda morala je Nana napisati drugu knjigu. Ovo je tvoja 4. knjiga.
Kako si se razvijala kao pisac? Koja je razlika između te prve i druge i sada ove? Ogromna. Ogromna je razlika, vjerujte, i po kvalitetu i po svemu. I razmišljanju kad pišeš i na što moraš da misliš i tako dalje. Svoju ovu autobiografsku knjigu ja bi je sasvim drugačije napisala sada. Neke sam stvari možda previše intimno, iskreno svoj život iznijela u javnost. I to je vrlo teško, pogotovo za jednu ženu da to podnese, osude imaš od familije, ili s jedne ili s druge ili s treće strane, tako da je to nezahvalno raditi. Ali ja opet preporučujem da svi pišu i jako puno žena danas pišu svoje autobiografske knjige. Vjerojatno su dobili jednu platformu da mogu da iznesu ono sve što su čitav život imali u sebi i nosili. Tako da, razvijanje jezika, naravno, razmišljanja, čitaš više knjiga jer ti interesuje, gledaš više tih dječjih filmova da bi nešto pokupio iz tog svega, da bi stavio nešto, neke sitne finese u svoje knjige. Da li dolazi nova knjiga uskoro? Da, ja ću spomenuti još jednu svoju 5. malu knjižicu koja se može naručiti na Amazon i na engleskom je prevedena baš ova priča o Uni. Marija Fekete Sullivan iz Sarajeva je prevela ovu moju knjigu. Dželana Pašić je radila ilustraciju ove knjige, tako da se može naručiti da se čita, a isto tako može se ovako naručiti u papiru. Ja imam samo ovu jednu jer sam je dobila u Sarajevu od Marije koja je prevodila, ali može se naručiti na internetu. Ali kada je urednica koja je radila, ili ova urednica koja je radila u moju knjigu i pisala je recenziju u mojoj zadnjoj knjizi, onda je ona meni rekla, znaš šta je Tija, ja kad sam ušla u tvoju knjigu, ja nisam mogla nikako da izađem, ja ne znam zašto sam ja došla tu. Tako mi je lektorica rekla. Kaže, ja sam zaboravila da ja trebam lektorisati tu knjigu, ja sam skroz bila u toj bajci. I one stalno uporno meni govore, ova knjiga mora biti film, ili crtani, ili neki, ili teatarski dio, ili nešto, toliko je dobra knjiga. I preporučila mi je da radim ovu knjigu u nastavcima. I upravo sam prije 2 dana završila svoj tekst koji je poslala lektoru da radi nastavak ove knjige. Če dolazi nastavak? Dolazi nastavak ove knjige. Dobro, ne. 26. ovoga. Ja moram samo nešto, Ana, molim te da kažem. Jako je teško i raditi knjige, prvo što ti uzme dosta vremena, onaj ko voli nije mu teško, naravno, ali knjige jako puno koštaju. Ja moram da se zahvalim svojim prijateljima koji su mi pomogli da uradim ove knjige. Evo, jedan od njih je od Fadil, Miralem, Tarik, ima još neko ovdje koji je mi pomogao. Ja se od srca zahvaljujem jer da nije mi bilo vaše pomoći, ja ne bi danas sjedla ovdje i pričala o svojoj knjizi. Ja bi sada pozvala Ela Tarsu da nam pročita za kraj tvoj omiljeni odlomak iz knjige. Izvoli, Ela. Kako je Jul spasio princezu Ajnu? Sjelo prije podne, Julo je prošlo u razgledanju špinje i njeni ljepota, te u razgovoru sa Elajnom i njenom majkom, koja mu je ispričala sve što je želio saznati u svojoj majci. Došlo je vrijeme da se oproste i Jul je izašao iz špilje. Odjednom je vidio da njegovu pticu lovi veliki orao. Jul je viknuo na pticu i ona je uspjela doleti do njega i sleti mu na rame. Orao se ustrijenio na Jula jer je želio da ulovi pticu. Bio je spreman da usmrti Jula,
Jul se hrabro istriječio ispred orovi ispruženi kanđi. Uspio je da zgrabi orola, da jednu krilu i baci ga na zemlju. Orao je uplaćen je da zgrabi Julovom hrabrošću, odletio. Ptica je sletjela za Julovog ramena i pretvorila se u prelijepu kraljevu kćer Ajnu. Hvala, Ela. Da li imate pitanja? Izvolite. Imam ja. Će li biti prevedena ta knjiga, ova zadnja, na norveški ili je samo na naše? Napisana je samo na naše, željela bi da se, ako ja budem radila ovaj nastavak, naravno željela bi da se prevedu te knjige na norveški. Pokušala sam sa ovom prvom knjigom, nije išlo, tako da je i to proces malo kad se piše na maternjem jeziku, a prevoditi ovdje knjigu, a izdavač je u Švedskoj, tako da ima tu puno veliki proces sa tim. Ali ako budem, kao što sam rekla, radila te sve nastavke, da bi volila da se prevedu. Pitam samo zato što povezuje Norvešku i tako da vi ova djeca Norveška mogli Upravo o tome i sam i razmišljala. Sa tim. Jedna mala zamjerka. Izvolite. Rekli ste malo prije. Jer nas neko pita, nismo li da ste ima nas iz Hercegovine. A znala sam da će neki iz Hercegovine biti ovdje. Ali mi moje ne dozvoljava da ne kažem. Morao sam. Izvolim na zahvalnicu, u čokoladu. Hvala ti puno što si čitala iz znane knjige. Dođe vam da susrekaš sa nama, dođe. A možeš ovako pokazati isto zahvalnicu, za koga je to ovako. I da reklamira na tati grad, hajde. Hvala Una. Evo Taso. Bravo. Izvolila. I hvala puno. Hvala ti, djedoslika. Hvala. Alina Karaga. Izvolila Alina i hvala. Hvala. Iris Krilić. Hvala lijepo. Hvala. Hvala, bravo. Čekaj sad. To je za vas, molim vas lijepo. Naravno. Bude preproda, ja zahvaljujem. Izvoli. Tija, hvala na predivnoj večeri. Hvala, tako. Izvoli. Hvala. Sada još jedna pjesma i onda druženje. Shall
sebi uzela slobodu samo da predstavim Alinu. Ona je počela pjevati prije 2 godine, to je bilo malo dijete, a pogledajte danas kako vrhunski pjeva i kako to sve lijepo napreduje izgleda. Svaka čast. Također par riječi o Edhiji. Edhiju sam upoznao prije 20 godina. Prije 20 godina u Trondheimu. Znači, tada institut Sadaha započeo neki jedan od svojih prvih nastupa u Trondheimu i obilasku cijele Norveške. Od prvoga dana, znači to je žena koja je prvi zajedno s majkom svojom živjela i sa 2 djece koja je imala tešku sudbinu, ali je izuzetno jaka i psihički i fizički. To je jedan izvanredan reprezentant svakoga Bosanca i Hercegovca. Ona je u svojem opusu tome izrasla u jednu tako jaku ženu da svi možemo biti ponosni na to. Možda ona, da kažem, sa svojim pristupima i sa svojom odgovornošću prema svim zadacima koje dobije ne izgleda tako ozbiljno. Međutim, ona to izvršava na fantastičan način. Uvijek se čovjek može osloniti na nju. Institut Sadaha je u njoj imao fantastičan primjer jedne podrške kako u Trondheimu, tako i u cijeloj Norveškoj. I sretni smo što je ovdje među nama, jer ona je došla ovdje u Oslu i možemo biti ponosni. Ima izuzetna 2 sina koji imaju uspješnu karijeru, a evo, stigli su i unuci, njena najveća ponos. Tako da, ja sam izuzetno ponosan što je poznajem, čestitam joj na svim njenim uspjesima i ona je to zaslužila. Hvala joj srce. Ja poznajem Edhiju 30 godina. Kad je još u Širke terori održala, ja vjerujem da si vodila neku, da li kulturnu sekciju ili si radila... Radila utakmicu za... Da, tad smo mi imali folklor u Oslu. Folklor iz Osla je održao dole, ja mislim, 2 ili 3, da kažem, predstave. Imala sam ja izložbu. Mislim da je bio i Bukvić muzej, ako nije i Fadil, Halid Rifadbegović. Bilo nas je jako puno, ali ipak nas je sviju samo Edhija okupila. Čestitam ti za ono prije i za ovo sad. Hvala. Sad možemo i slatku popiti. Sad, prvo knjige i onda slatku može. Izvolite. Rekam.